Već godinama ne posećujem sajam knjiga, što zvuči vrlo neobično, možda čak i paradoksalno, jer sam profesor jezika i književnosti i svoje učenike nagovaram da čitaju. Ne posećujem sajam knjiga zato što se on pretvorio pomalo u mesto gde se do knjiga vrlo teško dolazi, gde je velika galama i gde od tolikog žamora u stvari čovjek i ne može da pronađe naslov koji ga zanima. I nije mi ta atmosfera prijala i zbog toga nisam tamo bila. Međutim, ove godine čini se da se velika polemika javila zbog toga što su mnogi izdavači otkazali svoje učešće na toj manifestaciji. Razumemo i razloge zašto se to dogodilo, ali bih evo iz možda čak inata, nisam sigurna šta je uzrok tome, ove godine otišla na sajam knjiga zato što uprkos tome što svako od nas lično o tome misli, a imamo pravo na lično mišljenje, vrlo je važno da ova manifestacija postoji i da nadalje opstane, zato što je to ne samo slavlje knjige, nego je slavlje susreta ljudi zbog knjige, odnosno zbog jednog stvarnog ili željenog čitanja. A kada bismo to ovome svetu oduzeli, ovome gradu koji baštini ovaj sajam iz godine u godinu krajem oktobra, onda bismo na neki način možda prećutno se složili sa time da čitanje više nije zapravo važno. A ukoliko prestanemo da čitamo, onda ćemo prestati da gledamo u druge ljude, a kada budemo manje u druge zagledani, onda ćemo zaista ostati sami. Dakle, taj žamor koji se na sajmu knjiga čuje može biti iritantan, može biti žamor koji izaziva nespokoj, ali koji je ovom svetu veoma potreban.